Oh iya kak, kayaknya ngomong-ngomong ada gosip baru. Kakak disukain sama dabong-dabong itu ya? Aduh, gue gak diterima cinta wanita zaman gue. Aduh, Pak. Aduh. Aduh, Pak. Aduh, Pak. Biasa wanita idaman gue ini. Bos, gimana nih bos? Kita sudah habis bos. Bakal mabar gimana nih? Tenang aja. Ya. Kampung sepi banget. Ayam kuning, ayam kuning. Rupanya si burung hitam ponakan gua jempalat. Lumayan dah, gua abis ngakalin si Dabong itu, ponakan si Rohman. Sifat lu bener-bener kagak berubah lo. Kayak nantangin gua lo, lu. Mau lu nanti. Lu masa berantem lu. Ayo jangan di jalan. Coba lu gua. Kubur, gua di. Enggak kena. Ya enggak kena. Enggak kena. Coba coba coba. Lu inget tuh. Gua kecil.